ngisebenza yenzeka leyo nto kimi ngithi mangibuyile hawu kunjani mfana ngikhona hawusondela la ngani yami umuntu angibamba isandla ngithi mina washo umkhulu siluma isandla ngithi hayi hawu wothi ngibona yini ufuna ukubonani la kwakwenzeka ukuthi hawu wazowakhula bosondela umuntu afuna ungiqabula isiphongo kubuya amazwi kabani kamkhulu ungavumi ukuqatshula isiphongo ungavumi umuntu enzeni ekubalimini akubalisa labo line lapho hawu sekuthi sengikhulile ngindoda ngiyintshebe ngingaka sengiyabona labo TikTok sekuveza izandla online ukuthi unenhlanhla amakuthi uthi hawu lasha ikhehle ngino 15 years ngingawazi no TikTok ukuthi ungavumi umntana bakubamba isandla umuntu akubhekela sekuyabuya ukuthi babethanda ukwenza lokho bakwenza abanye nasenganeni angisho ukuthi bonke abafowethu basuke benza into embi kodwa kuyenzeka umzali ayibamba ingane efuna ukuyibona impumelelo yayo sekukuningi ngoba sekuno TikTok angithi sekuzoba ngathi umuntu mhlambe wenzani kanti hayi ngoba usiyabona TikTok siyayibheka ingane zakhe mina ngatshela ngineminyaka yo15 ngizwa ukuthi ngiqaphele lokho manje ngizama ukuthi ke ingane nani kanjani mhlawumbe ingane uyihlangabeza sencane ngoba manje sikhulile lesikhathi uthi uyaphaphatha uyihlangabeza sekulate enye isingcolile ngicwashe isinsizwa ke lezi eziganwayo ubheka ukhagana wenzani ukhagana uthi umuyini ungathanda ukhagana wena ngithi hayi ukuthi angithandi ngiyayicabangela mina nikhumbule idlozi lihlala kumuntu uNkulunkulu uhlala kumuntu ithongo lihlala kumuntu isithunywa sihlala kubani kumuntu bafowethu asingabuka abantu benza izinto masingazenzi thina bese siyibona siyingcono abantu bahlala abantu abahlukene nami ngangahlalwa abantu abahlukene ngangikwenza okwenziwa abantu abaningi kodwa ngakwazi ukuhlukanisa kokunye ukuthi hayi lokho kodwa ngikushiye lokho kodwa ngikushiye lokho ngikushiye uyazi ngenzani ngayekisa abantu ababengebetha ababefuna ngenze leyo nto leyo one ngiphuzile utshwala mina ngiyakiza abantu ethe utshwala ngibaza ngizange ngiphuze kulungile kodwa ngaphuza mina ngaphuma kubo kodwa ngizange vele ngibiyeke ngayekisa umuntu wayefuna kimi ngihlale ngimxoxela angithi yabona baba siyabona ngikwenzile mina okwenziwa umuntu lapha yana kodwa ngayekisa umuntu wayefuna ngenze lokho abantu hayi ukuthi benza izinto ngoba bethanda benziswa abantu abathize babembetha ngithi yabona uNkulunkulu afuna ukuhlala kumuntu angakwazi ukuhlala kumuntu ngenxa ukuthi kunomuntu ohlezi kumuntu ofuna lo muntu ukuthi enze lento ayithandayo abantu uzothola umuntu ethi mayehole siphelile imali ukuphuza utshwala hayi ngoba ethanda hayi ngoba ethakathi ukhona umuntu ohlezi kuye ohambele leso simo angithi yabona anede umuntu angathatha imbuzi noma athandaza amnikelele lo muntu aguqula gezeke aphume kuye angazi mina ngizwa kunabantu lana abahlelwa amakhehla ayithanda ukuyibhemela igood hayi ngoba eyithanda kodwa uhlelo ikhehla uzothiwa kuvuka ikhehla kuyi elalenza ukuthi kunengane zabantu eziningi la ngaphandle akuvumi ukuthi ziyayiqoma qomela hayi ngoba ayithanda sine talent lokuqoma ngithi yabona ngoba uhlelo yini umuntu omdala ohambe njalo ongayekisiwe manje abantu abona umuntu mayengakwenzi becha mina ngiyakwazi ukwakha umuntu ukuthi hayi ngidlulile la hawaphuma kanjani ngabuka isimo ngayekisa abantu abahlezi kimi ababenze lo mkhuba ngithi yabona kwabalula nje mina kungithatha ngesikhathi esithi ukuthi ngiphume kuleyo mkhuba yenzeka angisho ukuthi midi umuntu mayekwenza lokho ukwenza uyakujabulela uright mayekwenza mayesefuna ukuyeka uzoyithola advice ukuthi ayenze 1 2 3 kodwa kusukela kumuntu ngoba umbona bese uthi hayi ngakuyekisa ukuthi ngingakutshela jekani hayi hamba uyokushemba uyocela ukuyeka ukuthi engazange asho yena kunzima wena uthi yamhawukela wangani mina ngizwe kahle manje ke ayingajajana engabe njani ayingajajana mina ngangiyithanda kabi habi qhamuke singahaka ngakagana ngithi yabona kanede ngagana wathi umuntu ungaphindi lokuhagana ngoba uzobulala umuzi lokhu hagana lapha ngaphandle uzohaga umuntu oqeda ukwenza into ethize manje akungcolisa ufika ungcolisa ikhaya kodwa abantu mabengatshelwa into botshelwa ubani ngizwa kahle uyangithola hayi ngoba ngathanda uqhawula kubuya amagama ekhehle abantu bangasithathi kabi mabebona singa hayi ngoba sinento ethize cha nawe ungakugwema lokho vele into ayingekho yinto eqala nje ngabantu abamhlophe abathanda isandla awukazi uze umlando uthoshaka babeqhawulana nobani hayi kwakungekho lokho angithi yabona emne wethu phansi izandla kukhuleka phansi isandla babevikela into ethize ezihlezi kubo nengilo sehlezi kubo namakhehla ahlezi kubo nenhlanhla yabo ngoba kunabantu la ngaphandle yabona athi umuntu mangathi akhaga umuntu ethi abantu bani aneda ngabeka isilevu la bese asinya ubuso ubonta akhaga ngoba ethanda izayivuma ukuthi akhaga usenza nje angithi yabona sikhulisana ngento ezinjalo ukuthi siunakekela kanjani umzimba wethu inhlanzeko idlozi liyahlala kuyo uma uhlanzekile wena uclean phefumulweni uclean emzimbeni
uyahlala uNkulunkulu kuwe uyahlala ithonga kwisithunya sakho siyahlala nengilosi siyahlala ngithi yabona mawukholela ukuthi ikhona ingilosi kodwa umzimba wakho unganakekeli konke lokunehlala kuwe akumele kuphela ilanga usuhaga abantu abawu20 akumele kuphela ilanga usuqhala abantu abawu20 yabona le nto le abantu abafani ngani yakwethu yabona zinakekele wena akekho umuntu ozokunakekela akukho wrong ukubingelela umuntu kodwa ifuna uyibuke le nto ukuthi awungeza ngiphetheni angithi yabona ngizinakekela kanjani mina ukuthi ngigweme ukwenza izinto ezingenza ukuthi abacabangelana abantu uzohaga umuntu kanti usekhandleleni ukuphi usekhandleleni manje sekushintshile umfelokazi awusamboni ngokuthi ugqoke umbona sebebasexi manje uyabona usithola uhapha uqhawulana nomfelokazi kanti ngathi isikhathi usesebumnyameni angithi yabona sifanele sikhulisane ngento ezinjalo ukuthi isenze njani ukugwema izinto ezingenza ukuthi uphume ubuye ekhaya sobuya nokungcola sungcolile yabona angisho ukuthi abantu bangcolile nami mina ngimsiza kanjani omunye umuntu mangibona ukuthi ngiqeda ukwenza into ethize akumele ngimbambe ngesandla ngimbamba kanjani umuntu ngibona ukuthi mhlambe ake ngenze nje into yenhlanzeko ngiqeda ukuchama lapha njengendoda ngithi yabona hawu ngithi ngiqeda ukuchama nje nangu umuntu uyaqhamuka angakagezi nezandla angimcabangele lo muntu ukuthi akangibonanga ukuthi bengijikele ngicama angamqhawuliki kodwa ngisisa kanjani isandla kuye ngazi ukuthi bengijikele ngani akwenzi lutho yebo kodwa inhlanzeko ngoba le nto bengiyenza ngiyamngcolisa yena umuntu osifazane makade ejikele ngale chama ngithi yabona uyazi maqeda ukuchama wenza umhaga kanjani umkhawula kanjani komunye umuntu azi ukuthi benza lesasimo asikho isikhathi sokugezana ngisho ukuthi mina thina simcabangela umuntu ukuthi isimo sami